Yesu nashimwe cyane. Abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese aho muherereye. Nkabashuje n'abandi bagiye kumviza ubutumwa bwiza bari mu yandi magurupe. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Uyu munsi ndabazana ijambo ryitwa ngo reka gupfukapfuka. Yesu nashimwe cyane. Reka gupfukapfuka. Icyo cyigisho ndabazaniye. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 8 ku murongo wa mbere. Haleluya. Tugeze kuwa gatatu cyangwa se tugeze kuwa kane. Yesu nashimwe. Haleluya. Matayo igice 8 guhera ku murongo wa mbere tugeze kuwa kane. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, iyo tuvuze ati reka gupfukapfuka, hariho ibintu ukora ukabandanya ukora ibindi urunda kuri bya bindi upfukiranya, ukora ibindi urundira kuri bya bindi upfukiranya, ukora ibindi urunda, mbese urundarunda. Yamara iyo ugumye upfukiranya biragera igihe bikagira iki, bigaturika bikaje ahagaragara. Yesu nashimwe cyane. Kandi ndiza neza ko ibyo ngibyo byo kuja ahagaragara cyangwa se guturika ngo bije habona, ntago ibyo wari ubikwiriye, ahubwo ibyiza wari ukwiye kureka gupfukapfuka. Wewe ubwawe mwene data, wewe ubwawe muri wewe ugafata umwanzuro kubera ko Imana yo mu ijuru izagera igihe ifata ibintu by'abantu bapfukapfutse ibishire hanze, ibishira ahagaragara. Bishatse kuvuga ko uzaba ugiye guseba, kugushira hanze, kugushira ahagaragara. Dusenge Imana. Mana yo mu ijuru, uruwera ndi imbere yawe, dore ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Uwiteka ugire neza umuntu wese agiye kumviriza ubutumwa bwiza. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze uwera umwuka wawe amanuke, maze mwami nasame nawe avuge kugira ngo aburire ubwoko bwawe. Mana ndakwinginze genda mu mitima y'abantu bawe, maze mwami, haleluya, amagambo yawe agira ikimazi muri bo. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndafashe imyuka yose mibi, ndaboheshe satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndakwinginze imbaraga z'ijuru zimanuke zibe hano hantu, ni mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti niwe ndabisabye, amen. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana bene data, inshuti z'umusaraba. Reka ndabibutse ko benshi bafite amatwi yo kumva kandi bafite n'ubwenge, ariko ntago barimwo barumva icyo Imana irimo irababurira. Kandi rero abameze nk'abo ngabo bose Imana izabarimbura. Dusome ijambo ry'Imana. Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira. Haleluya. Reka manze mpagarike hano hantu ngo amanutse umusozi, ishengero ryinshi riramukurikira. Bene data, abarimwo barakurikira Yesu ni benshi pe. Abarimwo baramukurikira, yamara bamukurikira hari ico bamushakaho. Ntago bamukurikira kubera ko bashaka Yesu, ahubwo bamukurikira kubera ko hari ikintu bamukeneyeho. Ntago bari ko baramukurikira kubera ko bashaka ubwami bw'Imana. Ntago barimwo baramukurikira kubera ko bashaka kumubona. Ntago barimwo baramukurikira kubera ko bashaka ko bashaka guheba inzira zabo mbi, ahubwo barimwo baramukurikira kubera ko bashaka inyungu.
bashaka ibirayi, bashaka ngo abakorere ibitangaza, bashaka ngo abahereze ubuzi, bashaka ngo mbese abahe amazu meza, bashaka mbese ibintu by'isi nibyo barimo baramukeneraho. Ariko gushaka we ubwiwe ntago bamukeneye, ntibamukeneye. Ishengero ryinshi riramukurikira, by'ukuri barimo baramukurikira, ariko atari ukuvuga ngo bashaka we. Yesu natugiye neza. Ntimubibona se? Uzasanga urushengero rwuzuye atari uko bariko barashaka Yesu, ahubwo barimo barashaka iki? Ariya magambo bari abantu barimo barigisha. Akira imodoka, akira umugore mwiza, akira amafaranga, akira passport, akira visa, akira ibiki. Yamara ntago barimo barashaka ubwami bw'Imana. Yesu Kristo yari karabareba arifata ku munwa. Arifata ku munwa. Urushengero ruriho kugira ngo abari mw'ugo rushengero babwirizwe ubutumwa bwiza, ariko bakaba ariko barakurikirana amaronko yamara amaronko ataca azabamarira, iby'isi bizashirana n'isi. Hagushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, bishakira amamodoka, abagore beza, inyungu mu buzi bwabo, mbese kuzamurwa iki? Kuzamurwa mu buzi. Ibyo ngibyo nibyo biriko biratuma abantu bagenda mu rushengero, bagenda gukurikira Yesu. Reka aho tuhareke twibandanirize. Dusome ku murongo wa 2. Maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. Haleluya. Mw'iryo shengero rinini hagaragaye umuntu umwe wenyene, ashaka Yesu. Umwe mu bantu ibihumbi, umwe mu bantu ibihumbi bingahe, umwe mu bantu miliyoni zingahe kabisa. Ari we yireba, akikontorora, akareba ko yanyuze mu nzira mbi, akaba ashaka Yesu ngo amutabare. Umwe. Bene data, ndibaza n'agahinda kugira urushengero rwuzuye, ariko Imana yareba mw'ugo rushengero igasanga mw'umuntu umwe ari we ashaka ubwami bw'Imana. Umwe wenyene. Birababaje mu bantu 500, umwami Yesu akaronka umwe ashaka gutunganya iki? Ubugingo. Umwe wenyene. Birababaje. Kandi ubwo mwabo bantu ibihumbi n'ibihumbi, harimwo abaririmbyi, harimwo abahanuzi, harimwo abavuga mu ndimi, harimwo yo baba we, harimwo abadiyakoni, harimwo mbese abantu, kandi ugasanga bari mu rushengero bavuga ngo ngende umukristo, ariko mwuka byara. Hanyuma rero mukavuga ngo Imana izabihanga. Yewe ntago izabihanganira, izabatikagura. Mbe murabona? Ntago murabona. Ndababwiza ukuri ko ibintu biri imbere ari byo bibi gusumbya ibyagize iki byatubayeho. Mw'ishengero ryakurikiye Yesu, umuntu umwe wenyene niwe yagaragayemwo ashaka ubwami bw'Imana, ashaka Yesu. Uwo muntu n'umunyamibembe, umuntu umwe. Reka ndabasubire mw'ino jambo. Reka mpere ku murongo wa 1 cengeza kwa 2 mwumvirize. Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira. Maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. Yesu nashimwe cyane.
ngo mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. We ubwiwe yarirebye, haleluya, yarebye ibyo akora abona ntabwo bihimbara Imana. Nubwo ari mu ishengero rininiya, yabonye ko gupfukiranya, gukora biriya gapfukiranya, agakora na biriya gapfuka, agakora na biriya gapfuka, ko hazagera igihe bikamumerera nabi. Iyo mibembe, iyo atabwira Yesu Kristo ngo amukize, iyo mibembe yari kumwica. Uwo munyamibembe yari gupfa. Iminyamibembe ni biki? Imibembe ni ibyaha. Mwene data, nimba utazi imibembe icyari cyo, imibembe ni ibyaha. Rero uwo ngo yari umunyabyaha, yashaka ko Yesu amutabara, yashaka ko Yesu amukiza, yashaka ko Yesu amukura mu byaha, yashaka ko Yesu amubohora kugira ngo ntaze apfire mu ibyo byaha bye. Ariko abandi barapfukiranya, barasambana, bagapfukiranya, bakwiba, bagapfukiranya ngo nzakwihana ejo, bakagira iki? Bakagenda kubesha, bagapfukiranya ati nta kibazo, Yesu Kristo acari ku ntebe imbabazi ati nzihana ejo. Kandi ubwo uko upfukiranya niho n'iminsi yawe yo gupfa irimo irakwegerezaho, maze hakazagera n'igihe cyo gupfa kigera ugipfukiranya. Yamara ndakubwire, ni wapfupfiriye mu byaha, amaherezo yawe ni mu muriro. Haleluya. Amaherezo yawe ni mu muriro. Muriko murakora ibyaha mugapfukiranya ngo nta kibazo, mwakwiba mugapfukiranya ngo nta kibazo, mwakwihindura mugapfukiranya ngo nta kibazo, mwakwikinisha ngo nta kibazo, kubera ko utaburi kuraryamana n'umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore, ngo nta kibazo kubera ko ari wowe uri kurirongora, ngo nta kibazo kirimo. Mugapfukiranya ngo ibyo ngibyo Imana irabyemera. Ndababwiza ukuri, Imana ntago yemera ikizira, Imana ntago yemera icyaha, Imana yanga icyaha. Mwene data muranyumviriza, ubwo ntiwoba uri kurapfukiranya ayo matako yawe werekana ugira ngo biranezeza Imana, ayo mahereni ugerekeranya, wese ntago uzi ko ari ibigirwamana uri kurishiraho, ibyo bikofero by'imishatsi wambara, mbese ntuzi ko uzarimbugwa n'ibyo bintu. Mwene data, reka gupfukiranya, nubwire Yesu Kristo akubabarire. Reka gupfukiranya. Uyu mugabo iyo atatura ngo abwire Yesu, amubwire ikibazo cye, ngo amubwire ingorane ze, ngo amubwire indwara afite, ntabwo yari gukira. Yesu Kristo yarari mwaba bantu, haleluya, yarababona. Ariko uwo munyamibembe ubwiwe yaravuze ati yo Mana we, ngo bikunze washobora kumpumanura. Ukunze Yesu nashimwe. Ntabwo yarebye ngo ari muki mu bantu benshi, oya, ibyo byo mu bantu benshi ntabwo byamurebaga. Icyo yashaka gukira, icyo yashaka guboka, nicyo yashaka. Ibyo kubona ngo n'abantu benshi, ibyo ntacyo byabimubwiye. Icyo yashaka nuko imibembe imuvaho akaba muzima. Mwene data, urashobora kuba uri murapfukiranya ngo bonseka, ndabivuze bonseka, nkoze iby'Imana ikeneye bonseka, nambaye uko Imana ishaka, abantu bombwira ngo ndi umunyacyaro, mbese abantu bombwira ngo meze ushaka ubwami bw'Imana ni ngombwa. Reka kureba abana b'abantu, reka gutinya abana b'abantu, nuhaguruke n'amaguru yawe abiri, ubwire Yesu, umunwa wawe ufungure, ubwire Yesu ati Yesu nkize imibembe. Yesu Kristo umunyanazareti azagukiza iyo mibembe y'ibyaha ufite, iyo mibembe y'ubushakanyi, uko kwirirwa mu bapfumu. Ni mwihane, fungura umunwa wawe, wature Imana ikubabarire. Haleluya bene data. Uyu muntu ntabwo yarebye ngo ari mu bantu benshi. Isinzi ry'abantu ryarakurikiye Yesu.
ariko mw'iryo sinzi ry'abantu habonetsemo umuntu umwe. Habonetsemo umuntu umwe yikontorora akireba inzira ziwe arimwo aragenderamwo ko zidahimbara Imana. Arireba asanga n'umusambanyi, kandi ubwo busambanyi Imana ntibushigikira. Arireba asanga n'umubeshi, kandi ubwo bubeshi Imana ntibushigikira. Arireba asanga yambika ubusa, kandi ibyo ngibyo ijambo itubwira ko uyu mubiri ari sengero z'umwuka wera. Ariko aragenda yambara ubusa. Arireba asanga afite amahene yatobaguye amatwi, abona ibingibi bizamurimbura. Ati yamara reka nshaka uyu mugabo. Ati reka nshaka uyu mugabo yitwa Yesu. Haleluya. Ati reka nshaka uyu mugabo yitwa Yesu. Uyu mugabo ninamwaturira nkamubwira ingorane mfite, ingorane z'umutima wanjye, nkamubwira ko nasambanye, nkamubwira ko nibye, nkamubwira ko nihinduye, nkamubwira ndiza neza ko azankiza ibyaha byanjye. Iyi mibembe mfite izamvaho, iyi mibembe ntunga izamvaho. Mwene data none we uri mu biki? Uririmba ufite umubembe wo kwisambanya, uririmba ufite umubembe w'uburyarya, uririmba ufite umubembe wo kurongora umugore wo mu kibuno, uririmba ufite umubembe wo kurongoza umugore wawe intoki, uririmba ufite umubembe wo kurya igitsina cy'umugore wawe. Ndababwiza ukuri, ibyo byose Imana ntibyemera. Nimushake Yesu ababohore, abakureho ibyo bintu by'imibembe mugendana. Mufata ingaburo ryera mwuzuye imibembe. Iyo mibembe yanyu mukaca muyishira ku gikombe, mugaca muyishira ku isahani iriko imikate. Ayiwe ngo muriko muragenda mugira iki? Ngo mugiye ngo ariko bene data nimumanze mwiyuhagire, nimumanze murekane niyo mibembe, Imana ibavure, hanyuma ariho mubandanya mukora igikorwa c'Imana. Yesu nashimwe cyane. Muricana bivuye mu mitima. Umuntu ukamwicira mu mutima neza, ukamucukura ikinogo mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe, ukamufata ukamushira mu isanduku, mbese ukanamuhambira neza, ukanamupfukiranya, maze ugaca upfundika isanduku, ugaca ukamuhambira mu bitekerezo. Uwo n'umubembe uri muragendana. Imana izagutwika. Imana izagutwika mwene data. Ibyo byose mukabikora mukavuga ngo muri abakristo, ibyo byose mukabikora mukicara mu rushengero, ibyo byose mukabikora mukavuga ubutumwa bwiza, ibyo byose mukabikora mukadiyakona, ibyo byose mukabikora mugahanura, mukavuga mu ndimi. Ndabwiza ukuri, ibyo byose ntago ibyo bizatwara mu ijuru bene data. Uko kuvuga mu ndimi, uko kudiyakona, uko kugira iki guhanura, ndabwiza ukuri, ibyo ngibyo ntago ibyo bizabatwara mu ijuru. Mufite imibembe muri mwebwe, mugendana imibembe. Imana ishaka ngo mibembe muyivaneho. Imana ishaka ko mwikuraho iyo mibembe kugira ngo mubandanye umurimo w'Imana. Naho ubundi muzasanga mwabaye ibiraro by'abandi. Muzasanga mwabaye ibiraro by'abandi. Imana yo mu ijuru yakoresheje ibikona kugira ngo bigabire Eliya. Muzasanga mwabaye ibikona namwe. Muvuga ubutumwa bwiza abantu bihane, ariko mwebwe muzarimbuka. Muvuga ubutumwa bwiza, yamara mwebwe muzarimbuka kubera ko mugwaye imibembe. Kubera ko mugwaye imibembe, nimwihane hakiri kare, nimushaka umwami Yesu. Reka gupfukiranya, reka gukora umurimo ufite icyaha muri wewe.
reka gupfukiranya, reka kwihumuriza. Ufite umutima muri wowe gucira urubanza, ariko uguma uvuga ati nta kibazo, nzakwihana ejo, reka ngende kuririmba ntaco, nzakwihana ejo. Ukaguma upfukiranya, yamanda kubwire icyo cyaha kizaturika, kizagaragara, cyangwa se uzugipfiremo urimbuke. Yesu nashimwe cyane. Tubandanye ku murongo wa 3. Aramvura ukuboko amukorako ati ndakunze humanuka. Bunaca akira imibembe yiwe. Yesu aramubwira ati wirinde ntugire uwo ubwira, ariko genda wiyereke umuherezi utange ishikanwa ryagenewe na Mose, ribe ikimenyetso kibabere icabona. Uyu ku murongo wa 4 ntago nari nkwiye kuwusoma. Umurongo nashaka n'uyu wa 3 n'uwa 2 n'uwa 1. Mwene data, uwo mugabo amaze kubwira Yesu Kristo ntiyamwirengagije. Yesu Kristo yamukuyeho iyo mibembe yari afite. Yesu Kristo yaramukijije, yamuvanyeho ubusambanyi, yamuvanyeho uburyarya, yaramwogeje, yaramubabariye. None mwene data, ni kubera iki wemera Satani akakuhenda? Ni kubera iki wemera ukaba igikoresho cya Satani, maze akagukoresha nk'igikorofani gishaje, akagukoresha nk'ikimodoka gishaje? Mwene data, mbese ntuzi ko arimwe arakuyobora ikuzimu? Erega arimwe arashaka abo aconcomera, arimwe arashaka abagira nabi. Mwene data, uri mu biki? Uri mu biki? Kumwansi yagufashe, wamwiyambuye, ukiyambura ubwo busambanyi. Kumwami Yesu aje guhemba no guhana. Ese ugira ngo uzajana nawe? Nugura umuvuga butumwa, mwene data, ufite ibyaha muri wewe, umutima wawe gucura urubanza, ariko nushaka kwihana, mwene data, bizagenda gute kuri wa munsi? Uzabwira Imana ngo Mana navuze ubutumwa bwiza, none warabuvuze? Ntiwavuze ufite ibyaha muri wewe? Mana nari umuririmbyi, waririmba nk'abandi uko baririmba, none waririmbye ufite ibyaha muri wawe. Ntiwaririmba wica abagenzi bawe mu mutima, ntiwaririmba ufite ifuhe, mbese ubwira abantu nabi. Ntiwaririmba wica ufite agakundi uvuga mugenzi wawe nabi. Ntiwaririmba urogesha akanwa kawe, ukarogesha umuntu, ukaroga umuntu, umuhambira. None se ntiwabikora witwa ngo umuririmbyi? Ese afite ibyo uzavuga? Urafite ibyo uzavuga? Ubwo ngubwo uzagenda ubwire Imana ati Yesu, ati buku ukuntu azinduka kare ngenda kugira diakona. Wabukora nk'uko abandi babukora, ariko wagira iki? Wari ufite ubujura muri wowe, wari ibikigira 10 n'amashikano, wari ufite ubujura. Igihe bakubwira ngo bara amaturo batuye, wacu ugenda ugakuramo 1,000, ukagenda ugakuramo 5, ngo kubera ko batabaza ayo bashikanye, ugacutwara. Uri umujura. Nubwo diakona ugwaye imibembe y'ubujura. Nubwo uvuga ubutumwa uri ndyarya. Nubwo utonda buri munsi ku rushengero, utonda yamara ubwibone bwarakumaze. Nimwikureho iyo mibembe, mureke Yesu Kristo abagira iki? Abakirine. Mureke kwica muvuga ngo nzakwihaneja, nta kibazo, amaraso Yesu aracariho, nzakwihanejo, Yesu Kristo aciciye ku ntebe imbabazi, nzakwihanejo. Umviriza, iyo ejo uri kuravuga ntunashikeyo. Ejo sahawe, mwene data, reka kwihenda. Ejo sahawe. Uriho uyu munsi uri muzima,
tunganya ibisigaye bidatunganije. Niyo mpamvu Imana ikugejeje uwo munsi ukiri muzima, nuko ishaka ko wewe ubwo busambanyi bwawe ubwo buryarya, ibyo bisuku ugendana kugira ngo ntuzurimbuke. Murabyirengagiza kandi muzi ko ari icyaha, mukaguma mubikora kandi muzi ko ari bibi. Hanyuma ngo Imana ngo izabihanganira gute? Izabihanganira gute mwuzuye imibembe mwebwe, mufite amatwi ariko ntimwumve? Murazi ko kutumvira ari icyaha. Muvuga ngo ndakunda Yesu, Yesu nashimwe, mukozi w'Imana, Yesu nashimwe, kandi uwo Yesu uri muravuga ntago akurimo. Uwo Yesu uri muravuga nta nubwo anakuzi. Yesu ashimwe umuvuga ku munwa gusa, se abyemera? Ntabyemera. Uri murakwera ubusa utazahembwa. Mwene data, tunganya ibisigaye bidatunganije. Reka gupfukiranya. Uyu muntu ntago yemeye kuguma apfukiranya, ahubwo yashatse Yesu kugira ngo amutabare. Yesu nashimwe cyane. Nimuhindukire, umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni, aje guhemba no guhana. Nimuhindukire mwene data, hindukira. Reka kwiyorohereza ufite umutima guca urubanza. Muragenda mukareba amavideo ateye isoni, abambaye ubusa bose, ayo matako yao yose mukayafata mukayishyira mu itekerezo, mukazagenda mukikinisha kubera ayo matako mwabonye. Mugenda kuri amavideo ariko barasambana, mugaca mufata ibyo ariko barakora mukabijana iwanyu mu rugo, mukabikorera abagore banyu, mukabikorera abagabo banyu. Umukobwa nawe yareba ariko barasamana, nawe agaca atangira kubikora. Umusore nawe yabona ariko barongorana, agaca atangira kubwira usheri we ati ndakwinginze ungirire bino bintu. Ubusambanyi buriko burava mu internet, mu social media. Ubusambanyi buriko burava he? Mu social media. Abakobwa, basora, abagore usanga imitwe yabo bayunamitse ku matelefone, bari kwareba ibiteye isoni, abambaye ubusa barimo barabareba, hanyuma bagaca bareba ko hari umuntu yaba ari karabareba, bakaguma bareba ibyo bintu, hanyuma bwagira mu ijoro shawo bagaca bagira practice. Uko barimo barakwa, nimba arimo arareba umukobwa arimo arisambanya, ari uriya mwuka ucumwinjiramo mwijoro, ukwihangana kukamunanira, agaca atangira kubikora nawe ubwe. Mwene data muranyumviriza, ugasanga umugabo afite umugore ngaho amaso yatunuriye he ku bintu biteye isoni, harimo arareba ibiteye isoni, hanyuma bwaca agafata Bibiliya akagenda kuvuga ubutumwa bwiza. Mawe ugwaye imiyembe, amaso yawe urahumanye kandi byamaze no gukwinjira. Satani arimo arakuvuruga muri wewe, maze ugaca ugenda no gufata igitabo cy'Imana, ijambo ry'Imana ukarihumanya, maze ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu nabagire neza bene data. Umugore nawe yareba ukuntu ibisheshe ku mashusho media, abagabo ariko arongora abandi bagore mu kanwa, agaca agenda ati wa mugabo utankoreye ibi, ati nanjye ntabwo uzabura umugabo mwiza. Naho ayinjize daimoni mu nzu, nawe umugabo akemera akamurongora mu kanwa, kubera ko uwo mugore yabisabye, kubera ibyo yabonye ku mashusho media. Mwene data uzarimbuka. Ibyo muriko murakora bizabarimbura. Ntimubone ngo nuko Imana iri mwicecekera ibareba ikicecekera. Yewe buretse niyahaguruka izahaguruka ikubomagura. Icyo nababwira rero, nimwihane, umwami Yesu araje. Tugiye gusenga Imana. Dusenge mu izina rya Yesu.
uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushimiye ko aya magambo ndakwinyize mwamu yaherekeze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.